about history that aya ni amateka Muhammad Buhari yagerageje gukora kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2022. Nemera ko warwanya intambara ikomeye cyane, akarwanya intambara ya covid, yari yarakoze ibishoboka byose. Nge ntabwo namurenganya kuko ibyo yakoze byose nibyo butuvugana Perezida Tinubu ari gukomerezaho, ndetse nubwo byanambabaje sinareka kubivuga kuko Perezida Tinubu yohereje Vice Perezida we Shetima mu Bwongereza kujya kuzana umurambo, kandi hakabaye kujyayo Perezida mugenzi we kuko niwe wamusimbuye. Ariko ibingibi nta numwe ndibuze kuza gutinya, ahubwo ndongera nshimire n'ubundi Perezida Modi w'Ubuhinde, ndetse nshimire Abiy Ahmed wa Ethiopia, ndetse by'umwihariko n'umuyobozi wa AU Muhammad Yusuf, ndetse ntabwo nabura gushimira inshuti y'akadasohoka ikaba umusangira ngendo wanjye Ngonzi Okonjo. Uyu nguyu nawe yabigizemo uruhare. Rero ngize icyo mvuga kuri uyu munyapolitike wamaze kwitaba Imana, navuga ko ari umwe mu bantu bagerageje kwerekana ububasha bwe mu kugerageza kunga Burkina Faso ndetse na Cote d'Ivoire, ndetse kandi n'abashatse kumwica bose bagendeye mu kwaha kwa Tinubu. Ariko Tinubu niwe uyoboye ubu ngubu, rero nawe murabona ko atigeze agera muri iyi nama. Reka mbanze mbabwire Banyafurika mwe, reka mbabwire nshizamanga, mu mwaka w'ibihumbi 2015 njye ubwanjye nagerageje kuvugisha n'ubundi nyakwigendera Muhammad Buhari, mubaza impamvu Boko Haram itari kuva mu gihugu cya Nigeria. Arangije arambwira ngo harimo ukuboko kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa n'Ubwongereza, kuko sindi butinye kubivuga. Mr. President, I hope I pronounced my felicitations. Erega Perezida sinkubeshye, nubwo turi mu bibazo ariko ntabwo twareka kunenga abashakana nabo kugerageza kunenga politike ya Afurika. Rero nta byinshi ndi busobanure cyane, ariko ikindi kintu navuga nuko twababajwe n'iyi nkuru. Ni inkuru yatubabaje natwe muri Burkina Faso. Twemeye gutanga by'umwihariko icyumweru gihwana n'iminsi 7 yo kuzirikana uyu munyapolitike kuko yakoze ibikorwa bikomeye cyane rwose. Ariko ikindi navuga nkarenzaho nuko waba warabuze ugufasha mu buvuzi bwa Kinyarwanda, kana muganga gakondo agufashe, afasha abantu benshi kurokoka urupfu ndetse n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kuko bagize amahitamo meza bakongera kubaho neza ubuzima kandi buzira umuze. Muganga gakondo afasha abantu bose gutandukana n'indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibihato, ibitegano, ibihuhirano, inyatsi ndetse n'igicuri, hakiyongeraho n'amarozi y'ibigaburano. Akarusho kandi ku ndwara nk'umwijima, impyiko, igifu, kunanirwa gutera akabariro ku bashakanye ndetse n'indwara nka rubagimpande. Abafite ibyo bibazo bose muganga gakondo abakoraho rikaka. Kubifuza ubutunzi namwe ndetse n'uruhereko, ni mugane muganga gakondo kuko mwe mwashyizwe igorora. Kubatuye mahanga namwe igisubizo cyabonetse, mwashyizwe igorora. Nta mpamvu yo gusiragira mu gahangayika mwibaza uko ubuvuzi bwabageraho, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu ndetse na serivisi zose muganga gakondo atanga. ibisa nk'amarenga ya politike. Perezida Ibrahim TRAORÉ yeruye avuga ukuri kose guhari. Gusa kuri inshuro reka munyemere gato cyane mbe ngiye ahubwo mpamagare mushiki wacu Akiro Kanyamibwa, ubundi azatubwire iby'iyi nkuru. Ese ubundi byagenze gute, n'iki cyabaye? Reka twakire mushiki wacu Akiro Kanyamibwa. Nge banyita Misake, yibanyita Igitabo TV Rwanda. Akiro we, igihe no kuri mikoro ubundi utatanure akantu ku kandi.
ni urupfu rwatunguranye rumaze kubabaza buri muperezida wese uri ku mugabane wa Afurika. Nyamara bimaze kumenyekana ko uyu wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria atishwe n'uburwayi. Uyu mugabo yishwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré. Ibi kandi byagaragaye ko uyu mugabo yari afitanye imishinga idasanzwe na Captain Ibrahim Traoré, perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Biravugwa neza ko uyu mugabo ne yifuzaga impinduramatwara ku mugabane wa Afurika mu buryo budasanzwe. Bikaba binavugwa ko nubwo uyu mugabo apfira i London mu Bwongereza, nyamara abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré aribo bagize uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo, kuko ngo nubwo yari arwaye ntabwo yari arwaye cyane byo gupfa. Ibinyamakuru byinshi bitangiye kwandika bivuga ko Muhammadu Buhari ashobora kuba yishwe n'indwara. Nyamara ibi ni ukuyobya uburari kugira ngo hatamenyekane byinshi ku bigendanye n'ibyo Ubwongereza buri gukora kugira ngo bisenye umugabane wa Afurika umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye. Uyu mugabo wagiye ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2015 akaba yaravuye ku butegetsi mu mwaka wa 2023 yishwe n'iki. Benshi batangiye kwandika mu bitangazamakuru bavuga ko uyu mugabo yishwe n'indwara. Gusa abanyapolitiki bo ku mugabane wa Afurika bamaze gusesengura basanga neza ko uyu mugabo atishwe n'indwara, ahubwo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré aribo bagerageje kwica uyu mugabo bitewe n'ibintu bidasanzwe biteguye gukorana na Captain Ibrahim Traoré ngo bahindure amateka y'umugabane wa Afurika maze uzaba umugabane mwiza utabitezwe na buri umwe wese. Muhammadu Buhari ni umwe mu bagabo badasanzwe bari mu gihugu cya Nigeria. Uyu yahoze ku butegetsi bw'iki gihugu. Ni nyuma y'uko uri ku butegetsi bw'iki gihugu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré, nabo bari kuvuga ko ashobora kuba yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo. Bityo bikaba biri no kuvuga ko uyu muperezida w'iki gihugu ari we perezida w'igihugu cya Nigeria uriho kugeza amagingo angaya, nawe adashaka kuba yatuma Afurika itera imbere umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye. Ni umwe mu baperezida bari bafitanye imishinga idasanzwe na Captain Ibrahim Traoré yo kugarura impinduramatwara ku mugabane wa Afurika. Ibi ni uburyo bwiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa, Abongereza batangiye gukoramo ibintu mu kwereka abaperezida bose bashaka kujya ku ruhande rwa Captain Ibrahim Traoré uko byagenda ko ariko kose ko bagomba kwicwa. Uru ni urugero rwiza rw'uburyo cy'Abongereza bari gusenya umugabane wa Afurika mu buryo budasanzwe. Nubwo nta makuru aharagaragaza umubano udasanzwe na Captain Ibrahim Traoré na Muhammadu Buhari, nyamara uyu mubano wari uhari, cyane ko bivuga ko hari umubano udasanzwe w'ibanga ruri hagati y'abagabo bombi, wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria na perezida Captain Ibrahim Traoré. Urupfu rw'uyu mugabo rurasa nkaho bugiye kuzamura intambara mu burengerazuba bwa Afurika, aho benshi batangiye gutekereza ko umugabo yishwe n'indwara. Nyamara abanyapolitiki bavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré barahamya badashidikanya neza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré aribo bagize uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo. Nibyo kuko yari arwaye ariko bihutishije urupfu rwe. Byagenze gute kugira ngo umwe mu banyapolitiki bari bakomeye cyane mu gihugu cya Nigeria kugeza amagingo yangaye abatari kubarizwa mu isi y'abazima? Ese ibi ngibi ni ibikorwa biri kwereka isi yose ko politiki ya Afurika hari uburyo bwiza ko igomba guhinduka? Ibi ni urugero rwiza Abongereza bari guhereza Captain Ibrahim Traoré ko nawe natusha gatoya agakomeza guhangana nabo, urupfu rwe rusa nkaho ruri mu biganza byabo. Ibi byose bikomeje kurema urujijo hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Ariko se ni ikihe kintu kidasanzwe kiri ku mugabane wa Afurika kiri gutuma abanyapolitike benshi bakomeza kwicwa umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye? Biraza kugenda gute ku mugabane wa Afurika ko bikomeje kugaragara neza ko umugabane wa Afurika ukomeje kuba umwe mu migabane ifite ibibazo kugenda na politike umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye? Ese uyu mugabo wapfuye afite yayo mateka adasanzwe, niwe mubano udasanzwe yari afitanye na Captain Ibrahim Traoré ibitangazamakuru bidashaka kuvuga, cyane ko bashaka kwandika ko uyu mugabo yishwe n'indwara. Uyu mubano udasanzwe Muhammadu Buhari yari afitanye na Captain Ibrahim Traoré wari buzageze Afurika. Reka kuri uyu munsi tugaruke kuri byinshi ku byakozwe kugira ngo uyu mugabo yicwe, nubwo benshi batangiye kuvuga ko uyu mugabo yishwe n'indwara ngari n'agahinda gakabije kuri benshi bagiye batandukanye. Nyamara benshi mu bavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré barahamya badashidikanya neza ko Abongereza aribo biyiciye umugabo. Ese ibi ngibi bizagezeho umugabane wa Afurika? Reka kuri uyu munsi tugaruke kuri byinshi mu biri kuba burengerazuba bwa Afurika, aho biri kuvuga ko Captain Ibrahim Traoré yiteguye noneho guhangana n'Abongereza mu buryo bugaragarira amaso. Ubundi biratunguranye cyane kuba umuntu arwaye ntabwo bisobanura urupfu. Ese byagenze gute kugira ngo wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria kugeza amagingo angaya abe yishwe n'Abongereza? Benshi batangiye gutekereza ko ari indwara yamwishe. Nyamara reka turebe operation yose ibi buryo cy'umugabo ashobora kuba yishwe n'Abongereza maze bakabeshya n'indwara. Politiki ya Afurika yasa nk'ari politiki iteye ubwoba, kandi ari politiki ishobora kuba yahindura buri kimwe cyose mu buryo budasanzwe. Reka tubane muri iki cyegeranyo cy'umunsi turebere byinshi ku bigendanye n'amateka y'umugabo wapfuye
umubano udasanzwe rafitanye na Captain Ibrahim Traoré, imishinga idasanzwe aba bagabo bombi bari bafitanye, na zimwe mu mpamvu ziri gutuma isi yose ikomeza kugira ubwoba bituye n'aya mateka adasanzwe y'uyu mugabo. Turarebera hamwe kandi na byinshi bugendanye na politiki ya Afurika, uko Afurika igomba kwitwara n'uburyo Afurika agomba gukoramo ibintu byabo mu buryo budasanzwe. Ese nibyo koko uyu mugabo yishwe n'indwara, cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré nibo bamwishe? Ngiye tugiye kubana uyu munsi ni Odette Uwingabire akirukanye bibwa. Ikaze ku Gitabo TV Rwanda. Aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Aha kandi tugiye kumenya byinshi ku bigendanye na politiki ya Afurika umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye, aho kuri uyu munsi tugiye kwibanda kuri byinshi abantu bari guhishwa ku rupfu rw'uyu wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria, n'uburyo kibingi batangiye kubisigiriza bakavuga ko uyu mugabo yishwe n'indwara. Uyu mugabo twibuke neza ko yapfuye i London mu Bwongereza, mu gihe benshi batangiye gutekereza ko uyu mugabo ari indwara yamwishe, nyamara abanyapolitiki bagiye batandukanye batangiye kuvuga ko uyu mugabo nta ndwara yamwishe, ahubwo ko yishwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré. Byagenze gute? Ese n'urero rugero ruri kugaragara neza ko umugabane wa Afurika ufite intambara idasanzwe hagati yabo n'uburasirazuba bw'isi. Uyu mugabo mbere y'uko arwara hagaragaye ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse atanga kubwira n'abanyapolitiki bo mu gihugu cya Nigeria ko nawe yifuza ko nta mabuye y'agaciro azongera gusohoka muri iki gihugu. Nyuma y'ibyo bikorwa haje kubaho uburwayi buri aho, nyamara bitunguranye cyane uyu mugabo yaje kujyana mu gihugu cy'Ubwongereza. Biranavuga ko yari yaragiye umunsi ku munsi yavuganaga na Captain Ibrahim Traoré mu buryo bw'ibanga. Binagaragara neza ko uyu mugabo hari umubano udasanzwe yarafitanye na Captain Ibrahim Traoré mu buryo bw'ibanga, nubwo benshi batekereza ko Captain Ibrahim Traoré ari umuperezida wa Afurika ushaka impinduramatwara. Ntabwo yajya ku mpinduramatwara w'umugabane wa Afurika ari kubikora wenyine. Niyo mpamvu yifashishaga Muhammadu Buhari kugira ngo bakore ibishoboka byose bahindura umugabane wa Afurika nk'umwe mu migabane myiza idasanzwe. Bamwe mu maneko badasanzwe mu gihugu cy'Ubwongereza baje kumenya ko Muhammadu Buhari urwariye i London mu bitaro bimwe mu bidasanzwe byo mu gihugu cy'Ubwongereza afitanye umubano udasanzwe na Captain Ibrahim Traoré. Ibinyamakuru bitandukanye hari ibintu bitari kuvuga. Biravugwa neza ko Captain Ibrahim Traoré yari afitanye umugambi udasanzwe n'uyu mugabo wo gukuraho burundu ubutegetsi bw'igitugu buri ku mugabane wa Afurika, duhereye mu gihugu cya Nigeria no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nka Cote d'Ivoire no mu bundi buryo budasanzwe, aho byanavugaga ko uyu mugabo ahubwo yiteguraga no gukora coup d'etat kugira ngo asubire ku butegetsi bw'igihugu cya Nigeria. Nyamara bitunguranye cyane abongereza bakimara kumenya imipangu y'uyu mugabo bahise bamukura ku isi. Ubundi abongereza ni bamwe mu bantu badakina mu bikorwa bakora bya buri munsi. Uyu nguyu ntibyagombeye amasasu cyangwa ngo bigombere kwa bakora igitero kidasanzwe bitunguranye, ahubwo uyu mugabo nta kintu na kimwe byigeze bigombera. Byagaragaye neza ko abangaba bari biteguye kumwica mu buryo bwa nyabwo. Yari ari mu bitaro byabo, yavurwaga n'Abongereza, ibikorwa byose bikorerwaga n'Abongereza. Ari nawe duhereza agaciro ijambo rya Captain Ibrahim Traoré akunda kuvuga umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye, aho uyu mugabo akunda kuzamura ibikorwa remezo bidasanzwe kugira ngo abanyafurika batazisanga bagiye hanze ya Afurika mu gushaka ubuvuzi n'ibindi bikorwa nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ko bigaragara neza ko abanyafurika cyane cyane abanyapolitike bashaka kuzamura umugabane wa Afurika iyo bagiye kuvurirwa hanze mu bihugu byo mu burasirazuba bw'isi, abangaba badataha ari amahoro. Ibi byose byakomeje gutuma twibaza, ese uyu mubano udasanzwe w'uyu wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria na Captain Ibrahim Traoré ibyo byatumye bamwica? Ibitangazamakuru bikomeye ntibiri kwandika iki ngiki, nyamara buri wese uri kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré. Buri muperezida wese ushaka kugarura impinduramatwara ku mugabane wa Afurika, buri muperezida wese ushaka kubaka Afurika nk'umwe mu migabane myiza iri ku isi yose muri rusange, ari ku rutonde rw'abantu biteguye kwicwa n'Abongereza, Abafaransa n'Abanyamerika. Benshi batekereza ko ibi bikorwa biri gukorwa umunsi ku munsi bitazagira ingaruka ku benegihugu cyangwa ku baturage bo ku mugabane wa Afurika bose muri rusange. Nyamara ijanisha rigaragaza neza ko uyu mugabo wapfuye umwe mu bantu bitegura gukira, kandi ko nubwo benshi ari kuvuga ko yari yarabuze umubiri cyangwa yari yanananutse, ahubwo ari umwe mu bagabo bari biteguye gukira kandi bagasubira ku butegetsi. Ari nayo mpamvu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré, cyane cyane Abongereza, batiteguye kumva buryo cyo umugabane wa Afurika ugiye gufunga imitungo kamere yabo, maze iyo mitungo kamere ikaguma mu mugabane wa Afurika aribo bivuganye umugabo. Ni ikimenyetso cyiza kireka Captain Ibrahim Traoré ko natusha gato yagakomeza guhangana nabo nayo bazamwica. Urutonde rw'abaperezida watangiye kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré rurasa nk'ari urutonde ruri mu kaga.
abanyapolitike batandukanye batangiye kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré barasa nk'ari abanyapolitike bari mu kaga. Ibi byose bikomeje kugaragara ko isi yose muri rusange itegura gukora buri kimwe cyose kugira ngo ikure Captain Ibrahim Traoré ku butegetsi. Nyamara abongereza bo ni kure kubi. Abongereza nibo bishe uyu wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria. Ese uyu mugabo afite amateka ameze ute? Ni umugabo umeze ute ku buryo ki buri umwe wese ari gutekereza ko uyu mugabo byange bikunde hari abagize uruhare mu rupfu rwe? Ese uyu mugabo yakoze ibiki ku buryo ki buri munyapolitike wese wo muri Afurika y'Uburengerazuba atangiye kuvuga ko bahombye umuntu w'ingenzi? Uyu mugabo wavuze ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1942 akaba akomoka muri Nigeria, ni umwe mu babanje kuba abasirikare. Nkuko bigaragara neza ko politike ya Afurika ari zimwe muri politike zitandukanye kandi zidasanzwe, uyu nawe yagiye ku butegetsi kubera kudeta. Uyu yahoze ari umusirikare kandi ukomeye cyane, nyuma yaje kuba perezida w'igihugu cya Nigeria. Ubwa mbere uyu yabaye umuyobozi w'abasirikare mu buryo bw'igitugu, aho binagaragara neza ko ari umwe mu bagabo n'ubwo yagiye ku butegetsi binyuze muri kudeta, nyamara n'abakoreshaga igitugu. Yabaye umukuru w'igihugu kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2023. Uyu yafashe ubutegetsi mu bya gisirikare binyuze muri kudeta ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1983. Uyu kandi yakoze ibishoboka byose kugira ngo abe perezida w'igihugu cya Nigeria. Yatangaje ko agiye gukora impinduka zikomeye cyane, akarwanya ruswa ndetse n'ihohoterwa rishingirwa ku ruhu n'ibindi bikorwa nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ari nayo mpamvu yahise afa ku butegetsi. Uyu nguyu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2023 yarazwi nka perezida w'igihugu cya Nigeria. Yaje kwisubiraho mu bikorwa bya politike, yiyamamaza inshuro 3 atsindwa zose kugeza mu mwaka wa 2015 ubwo yatsindaga Goodluck Johnson. Yari afite isura y'umuntu ushaka kurwanya ruswa, ubukene, umutekano muke, cyane cyane ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba yabaga muri iki gihugu. Muri manda ze ebyiri hari byinshi bitagezweho kandi kubera igitugu. Uyu nguyu nubwo yagiye ku butegetsi avuga ko agiye guhindura impinduramatwara ku mugabane wa Afurika, nyamara inzara yakomeje kwiyongera, ubukungu bwahungabanye cyane cyane kujyene na Covid, ruswa niyigeze ivaho. Nyamara uyu mugabo yavugaga ko yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo ahindure amateka ye mu buryo budasanzwe. Ari nayo mpamvu uyu mugabo yavugaga ko asubiye ku butegetsi byinshi bitagezweho bishobora kuba byagerwaho. We na Captain Ibrahim Traoré bari biteguye guhindura umugabane wa Afurika nk'umwe mu migabane myiza yabayeho kandi izigera ibaho ku isi yose muri rusange. Gusa bidatinze abongereza bakoze igikorwa buri muntu wese uri kurwanya ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré yifuzaga ko bakora. Ibi byose bikomeje kugaragaza ko ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré nubwo bukomeje kuba nk'umwe mu butegetsi budasanzwe, nyamara ubutegetsi butazamara igihe kirekire. Captain Ibrahim Traoré akomeje kuza ku rutonde rw'abaperezida bari gukora ibishoboka byose kugira ngo baharanire impinduramatwara zidasanzwe ku mugabane wa Afurika. Urupfu rw'uyu mugabo rurasa nk'aho rufunguye intambara hagati ya Captain Ibrahim Traoré n'ibihugu biri mu burasirazuba bw'isi, cyane cyane igihugu cy'Ubwongereza. Ibi kandi birasa nk'aho bigiye gukoreshwa mu rwego rwo kugira ngo barwanye politiki ya Afurika no mu buryo budasanzwe. Uyu mugabo wapfuye bivugwa neza ko yashakaga gukora ibishoboka byose ngo ahindure ibyo atagezeho. Biranavuga ko abongereza aribo bagize uruhare mu rupfu rwe, cyane cyane na perezida w'iki gihugu. Benshi batangiye gutekereza ko urupfu rw'uyu muntu rushobora kuba rugiye gutera ibibazo mu burengerazuba bwa Afurika. Yego nibyo, Captain Ibrahim Traoré yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo ahagarike buri kimwe cyose gishobora kuba cyatuma Afurika isubira inyuma, mu gihe abandi nabo biteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo basenye Captain Ibrahim Traoré umunsi ku munsi, ko bwije no ko bukeye. Politiki ya Afurika irasa nk'aho igiye guhinduka. Uyu mugabo witeguye gukora impinduramatwara zidasanzwe ku mugabane wa Afurika akaba yishwe. Birasa nk'aho nawe yiteguye kuvuga buri kimwe cyose kugira ngo arebe ko Afurika yahinduka. Uyu mugabo yiteguye kuvuga ko uko byagenda ko ariko kose inzira bizanyuramo zarizo zose Afurika igomba guhinduka. Muhammadu Buhari yari afitanye umubano udasanzwe na Captain Ibrahim Traoré, aho bifuzaga ko buri muperezida wese wo ku mugabane wa Afurika yahindura imyumvire ye maze akafata Afurika nk'umwe mu migabane myiza yabayeho kandi itazigera inabaho. Ibi byose biri gutuma tugaruka ku bikorwa bidasanzwe biri kubakwa na Captain Ibrahim Traoré mu gihugu cya Burkina Faso, aho biri kuvuga ko uyu mugabo kimwe mu bintu atifuza ari kuzongera kumva ko hari umunyapolitike wapfuye apfiriye mu mahanga, ko binagaragara neza ko abanyapolitike bari kwicwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Captain Ibrahim Traoré
akomeje kumwe mu baperezida badasanzwe ari ku mugabane wa Afurika. Uyu mugabo kandi akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo agaragaze impinduramatwara zidasanzwe ku mugabane wa Afurika. Benshi batekereza ko Captain Ibrahim Traoré yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo ahindure umugabane wa Afurika nk'umwe mu migabane myiza yabayeho kandi izigera ibaho ku isi yose muri rusange. Ibikorwa remezo bikomeje kwubaka mu gihugu cya Burkina Faso biri kwereka isi yose ko uyu mugabo byange bikunde agomba kuzamura umugabane wa Afurika. Ari nayo mpamvu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bice buri munyapolitike wese wifuza kujyana umubano udasanzwe na Captain Ibrahim Traoré. Nubwo ibinyamakuru bitandukanye bitigeze bigaragaza umubano udasanzwe uwahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria ndetse na Captain Ibrahim Traoré, nyamara mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ibanga, biravuga ko uyu mugabo ari umwe mu bagabo bakoraga ibishoboka byose kugira ngo basubize Captain Ibrahim Traoré kandi bakomeze guharanira kuba bazana impinduramatwara ku mugabane wa Afurika. Ibi byose byaje gutuma abaperezida bagiye biyunga na Captain Ibrahim Traoré bashaka kuzana impinduramatwara ku mugabane wa Afurika, hari kuza ko hari ibikorwa bidasanzwe bigiye kuri aba baperezida kandi bikomotse mu burasirazuba bw'isi, aho biri kugaragara neza ko bano baperezida nibatareba neza ubuzima bwabo buri mu kaga. Ubundi Abongereza, Abafaransa biteguye guhereza buri umwe wese ikintu wifuza guhirika ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré. Ibi bari kubikora kugira ngo uko bwije n'uko bukeye ibyo Captain Ibrahim Traoré avuga bihindura umugabane wa Afurika bigabanuke. Ari nayo mpamvu aba bagabo bari gukora ibishoboka byose maze bakavuga ko byagenda ko ariko kose inzira byanyuramo zarizo zose bitazigera bikunda. Umwe mu bagabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré bakomeje kuvuga ko uko Captain Ibrahim Traoré ahindura imyumvire y'Abanyafurika ariko agenda ashira Abanyafurika mu kaga, ari nayo mpamvu uyu mugabo agomba kwicwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré bakomeje kuvuga ko Captain Ibrahim Traoré ari umwe mu baperezida ari kuzanira umugabane wa Afurika kaga, aho benshi bakomeje kugira bati ni umwe mu baperezida bashaka kwereka isi yose muri rusange ko ari umuhanga, nyamara ntamenye ko ari kuzanira umugabane wa Afurika wose akaga. Ari nayo mpamvu uyu mugabo byange bikunde agomba kwicwa. Captain Ibrahim Traoré akomeje kuza ku rutonde rw'abatavuga rumwe n'Ubwongereza, Ubufaransa, Amerika n'indi migabane. Ibi byose bikomeje gutuma isi yose ikomeza kwiheba niba hatangiye gupfa abanyapolitike batandukanye bari ku ruhande rwa Captain Ibrahim Traoré. Biragaragara neza ko isi imaze kugira amajanja umugabane wa Afurika kandi ko ibihugu biri mu burasirazuba bw'isi bitifuza ko Captain Ibrahim Traoré aguma ku butegetsi. Ari nayo mpamvu bagerageza gukora ibishoboka byose bakegera abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kugira ngo uyu mugabo akurwe ku butegetsi. Ibi kandi birasa nkaho uyu mugabo wapfuye hari umubano udasanzwe yari afitanye na perezida w'iki gihugu. Uyu mubano twawugarutseho mu cyegeranyo cy'uyu munsi, ari naho turibuze kubyumva neza ko Captain Ibrahim Traoré uko byagenda ko ariko kose inzira biri buze gucamo niyo yiteguye guhorera uyu mugabo wapfuye mu gihugu cya Nigeria wahoze ari perezida w'iki gihugu. Ese biraza kugenda gute? Birasa nkaho urupfu rw'uyu mugabo rwafunguye intambara idasanzwe yaba mu buryo bwa politike, intambara y'amagambo hagati ya Captain Ibrahim Traoré ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, aho biri kugaragara neza ko none uyu nguyu yiteguye guhangana nabo mu buryo bwari bwo bwose. Captain Ibrahim Traoré yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo ahangane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, aho uyu mugabo binavugwa neza ko ibyo biri buze kumusaba byose ari buze kubikora, nyamara agahangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Mugabo yari kugaruka ku bihugu byo mu burasirazuba bw'isi avuga ko ibihugu nta kindi kintu byabizanye ku mugabane wa Afurika usibye gusenya uwo mugabane. Ese kuri utekereza iki ku rupfu rw'uyu nguyu wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria? Ese nibyo koko uyu mugabo yishwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré cyangwa yishwe n'indwara? Nyuma yo kwakozwe ubushakashatsi bagasanga mu mugabane wa Afurika ari wo mugabane ufite insengero nyinshi kurusha inganda, Captain Ibrahim Traoré yatanze icyemezo kidasanzwe mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo yagize ati nta mpamvu yo gukomeza twubaka insengero, mureke twubaka inganda zatuzanira iterambere n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Uyu mugabo aya magambo yakuye imitima abantu benshi bizera Imana maze batangira kuvuga ko uyu mugabo ashobora kubakorana n'imyuka mibi aribyo bita Illuminati. Kuri watekereza ko kubaka insengero nta kintu bitwaye, ariko nanone ku bwinshi bw'isengero hari ikintu bwongera ku mugabane wa Afurika mu buryo bubi. Uyu mugabo yavuze ko kubaka insengero nta kintu bitwaye, ariko nanone ko hagomba kugabanwa iyubakwa ry'insengero za hato na hato umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Captain Ibrahim Traoré yeretse isi yose muri rusange ko uko byagenda ko ariko kose inzira byanyamuza arizo zose umugabane wa Afurika ugomba kumenya agaciro k'insengero na zimwe mu mpamvu zishobora kuba zatuma uyu mugabane ugabanya kubaka insengero umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ubundi ijanisha rigaragaza ko umugabane wa Afurika ari wo mugabane ufite insengero nyinshi kuruta inganda zirimo, mu gihe ibindi bihugu usanga mu migabane yabo harimo insengero yego nibyo nyinshi ariko inganda zikaba ari nyinshi.
ari nayo mpamvu uyu mugabo ahera avuga ko ubukoloni butazigera burangira ku mugabane wa Afurika yose muri rusange. Ibrahim Traoré inyuma yo gukora ubushakashatsi agasanga insengero za Afurika zimaze kwiyongera umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Uyu mugabo yagiye mu gihugu cye maze atanga itangazo ridasanzwe rigira riti si ngombwa guhora twubaka insengero umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye, ahubwo ikintu tugomba gukora ni iki ngiki: mureke tugabanye kubaka insengero, twubaka inganda zigiye zitandukanye zizatuzanira inyungu ndetse n'iterambere muri rusange. Uyu mugabo yavuze ko kubaka inganda ari byo bintu byiza byazanira umugabane wa Afurika iterambere ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Kuri we yizera ko kubaka inganda byafasha umugabane wa Afurika kugera ku iterambere ndetse bikaba byawufasha kuzamuka umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Abahanga mu bijyanye na politiki bavuga ko insengero ari kimwe mu bintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa, Abongereza bazakoresha bari gusenya umugabane wa Afurika. Aba ngaba bagira bati bazakomeza baze bigisha ubutumwa bwiza ku mugabane wa Afurika maze abanyafurika bumve ko kuba badafite Imana batabaho. Yego nibyo kuba badafite Imana nibabaho, nyamara ubu ngubu ubwinshi bw'insengero buziyongera umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye, bityo bituma na buri umwe wese wifuzaga kugira icyo yubaka ku mugabane wa Afurika bisa nkaho bitazakunda. Captain Ibrahim Traoré wavuga ko uko byagenda ko ariko kose inzira bya nyamuza arizo zose Afurika igomba guhinduka umugabane mwiza kandi ukamenya byinshi ku bigendanye n'iterambere ryabo umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ni umwe mu bagabo bari kugaragaza imbaraga, kubahwa n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Iri tangazo ryatumye benshi bo mu gihugu cya Burkina Faso cyane cyane abizera Imana batangira kuvuga ko uyu mugabo ashaka kubakorana n'imbaraga mbi, ubwo benshi bagiraga bati ni gute se yatubuza kubaka insengero? Ese buriya nari gukorana n'imyuka mibi y'abadayimoni akore nayo mpamvu yo gutuma ariko tubuza kubaka insengero? Kuri Captain Ibrahim Traoré bavuga ko nta mpamvu yihishe inyuma y'ibikorwa ari gukora umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye, ahubwo umugabo agaragaza imbaraga, kubahwa n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ikibazo cy'amatsiko: ese nibyo koko mu gihugu cya Burkina Faso nta rusengero zongera kubakwa? Izubatswe zari izo, ahakurikiye hagiye gukurikiraho inganda. Ese uyu munyapolitike ni ikihe kintu cyihishe inyuma y'ibikorwa akora bya buri munsi bigaragaza ubwenge, ubutwari budasanzwe? Ni izihe ngaruka zo kubaka insengero nyinshi kurusha inganda ku mugabane wa Afurika? Ibyo byose tugiye kubigarukaho mu cyegeranyo cy'uyu munsi, aho tugiye kureba hamwe zimwe mu mpamvu zatumye Captain Ibrahim Traoré avuga ko mu gihugu cya Burkina Faso nta kubaka insengero kuzongera kubaho, ahubwo ko izihari bagomba kuzibungabunga bakazikoresha neza, maze icyo gihugu kigatangira kubaka ahubwo ibigendanye n'inganda zigiye zitandukanye. Uyu nguyu avuga ko ari uburyo bwo kuba yakuraho ubukene n'ibindi bintu nk'ibyo bituma iterambere rya Afurika rituma Afurika idatera imbere. Kuri we atekereza ko kubaka insengero ari ubugwari kandi ikizari zihagije, ko ahubwo icyaba cyiza ari ugukoresha izo ngizo neza. Ese ibi byose bizakunda ku mugabane wa Afurika? Bereye mu gihugu cya Burkina Faso ni reso muri bibiri zo guhereza abandi baperezida ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye. Ese ibi ngibi bibaye ni irihe terambere Afurika ishobora kuba yageraho mu gihe Afurika ihagaritse gahunda yo kubaka insengero maze bakiyubakira inganda izihari zigakoreshwa neza, zigasengerwamo n'iterambere rigakomeza kwiyongera? Ni izihe nyungu Afurika ishobora kuba yakura muri ibi bintu byo kugabanya kubaka insengero umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye? Ubushakashatsi bugaragaza ko kubaka insengero ari uburyo bwiza bwo kuba bwatuma iterambere ry'ibihugu bimwe na bimwe bidatera imbere. Aho benshi bagira bati uko bakomeza kubaka insengero kenshi na kenshi niko babura umwanya wo kubaka inganda ndetse n'umwanya wabo ugahugira muri ibyo, bityo tugakomeza tubaho turi gusabiriza umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Reka kuri uyu munsi twigarukiye ku bintu bidasanzwe biri kuba ku mugabane wa Afurika cyane cyane mu gihugu cya Burkina Faso. Tunere zimwe mu mpamvu ziri gutuma Captain Ibrahim Traoré avuga ko kubaka insengero cyakabaye igisubizo cya nyuma ku banyafurika. Kuri uyu munsi kandi tugiye kureba hamwe byinshi ku bigendanye n'ibiri kuba mu gihugu cya Burkina Faso, ingaruka zo kubaka insengero nyinshi ku mugabane wa Afurika kurusha inganda, na zimwe mu nyungu Afurika igiye guhura nabyo bitewe n'itegeko ryatanzwe na Captain Ibrahim Traoré yo kuba bagabanya kubaka insengero maze bakiyubakira inganda zitunganya ibintu bigiye bitandukanye. Nge tugiye kubana muri iki cyegeranyo cy'uyu munsi ni Odier Tuyingabire akirukanyamibwa. Ikaze ku Gitabo TV Rwanda. Aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Aha kandi tutamenya byinshi kugenda na politike tutibagiye n'imiyoborere y'isi yose muri rusange. Iyi niyo cano yonyine ishobora kuba yahindura imyumvire yacu kugenda na politike n'imiyoborere ya Afurika yose muri rusange. Niba ufite kumenya byinshi kugenda n'imiyoborere ya Afurika na politike ya Afurika, nuva udakanze subscribe, like, comment and share kugeza tubana mu nkuru zacu za buri munsi nziza kandi zihindura uko sosiyete ifata ibintu umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye.
hari uburyo bwiza wajya ukuramo izi nkuru zacu kandi mu buryo bukoroheye. Kujya mu rubuga rwacu rwa WhatsApp, kwinjira muri uru rubuga n'ubuntu, urajya muri comment section urebe comment ya mbere ni link na pininze, urayikandaho joining maze uba umunyamuryango w'Igitabo TV Rwanda ku rubuga rwa WhatsApp. Ahanga tujya tuha abantu umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye, tumenye byinshi kujyana na politike n'imiyoborere ya Afurika, uko Afurika igomba kugenza ibintu kugira ngo induke bamugabana abantu bose bahora basengera bifuza ko wahinduka. Nyuma y'isi yose ikomeje kumirwa bitewe n'ibikorwa bidasanzwe bya Captain IBRAHIM TRAORÉ, uyu mugabo kuri uyu munsi yatanze itangazo ridasanzwe rigaragariza buri umwe wese ko Afurika igomba kuba umugabane udasanzwe kandi mwiza. Captain IBRAHIM TRAORÉ yavuze ijambo buri umwe wese atatekereza ko uyu mugabo agomba kuvuga, gusa ni ijambo ririmo ubwenge, ubuhanga n'ubushishozi. Uyu mugabo yavuze ko bitakiri ngombwa ko bakomeza kubaka insengero nyinshi zigiye zitandukanye, ahubwo ko icyo abanyafurika bagomba gukora ari ukubaka inganda zigiye zitandukanye. Ikibazo cy'amatsiko, ese ni izihe ngaruka ziri mu kubaka insengero nyinshi zitandukanye mu gihe abandi bo bavuga ko kubaka insengero nyinshi ari ikintu cyiza? Reka kuri uyu munsi twigarukire ku ngaruka zo kubaka insengero nyinshi kurusha inganda muri Afurika. Ibi ngibi bigaragaza ko ubukene n'ubushomeri bukabije bukomeje kwiyongera. Iyo habayeho kubaka insengero nyinshi kurusha inganda, ubukene n'ubushomeri bukomeza kwiyongera. Niba igihugu gifite insengero nyinshi ariko nta nganda, ntihakorwa ubucuruzi buhagije, abaturage ntibabona akazi gahoraho, abantu ibintu byose bakenera bituruka hanze y'igihugu. Ibi ngibi bituma iterambere ry'igihugu rikomeza kudindira, maze ubukene bugakomeza kwiyongera umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ingaruka z'ibi ngibi ni uko abasore n'inkumi barangiza amashuri ntibabona akazi, bagahinduka abashomeri cyane bikabije, bityo bigatuma abangaba birundira mu bikorwa bitemewe nk'ubujura ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Si ibyo gusa kandi kudatera imbere k'ubukungu bikomeza kwiyongera mu gihe mu mugabane wa Afurika hakirimo ibikorwa byinshi byo kubaka insengero kurusha inganda. Ibi bigaragaza neza ko gutera imbere k'ubukungu bwa Afurika bikiri inyuma. Inganda nizo nkingi y'iterambere, zongera ibyorezwa hanze, zongera imisaruro z'ubukungu n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Iyo nta nganda ziri mu gihugu, igihugu kiba gikenye, gituma byinshi hanze, kiba nyirabayazana w'igihombo gikabije. Ingaruka z'ibi ngibi ni uko igihugu gishobora kuba kisanga mu madeni menshi, amafaranga bafashe mu bigo by'imari bigiye bitandukanye kurusha amafaranga binjiza umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Si ibyo gusa kandi zimwe mu ngaruka zikomeye cyane zo kubaka insengero nyinshi kurusha inganda, ibi byose bigaragaza neza ko umunsi ku munsi uko insengero zirushaho kwiyongera ni uko ubumenyi n'akazi bisimburwa n'amasengesho. Hariho abantu benshi bashishikarizwa gusenga gusa aho guhanga udushya, gukora ibishoboka kugira ngo biteze imbere ndetse bateze imbere ubuzima bwabo. Imyizerere imwe ikabije ishobora gutuma abantu bavuga ngo nta mpamvu yo kwiga cyane cyangwa gukora cyane, Imana izakora byose. Ingaruka z'ibi ngibi ni uko intekerezo z'ubushakashatsi, ubucuruzi, ikoranabuhanga n'inganda zicika intege, abantu bakaba mu buzima bumeze gutyo, bityo iterambere rya Afurika rigakomeza gusubira inyuma umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Si ibyo gusa kandi igihe igihugu gifite insengero nyinshi kurusha inganda, gusesagura ubushobozi mu mishinga idafite umusaruro nibyo bigenderwaho kandi bikiyongera umunsi ku munsi. Amadini amwe yishora mu kubaka insengero zihenze cyane aho kubaka inganda, amashuri, amavuriro cyangwa ibigo by'ubushakashatsi bigiye bitandukanye, bityo igihugu ugasanga nta terambere riri kugaragaramo umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Aho kubaka umushinga wateza imbere abantu bose, aba biyubakira ibintu bigiye bitandukanye birimo nk'itsinda ry'abantu batoya bubaka inganda n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ibi byose bigaragaza ko imari y'abantu isesagurwa ku mishinga idafitiye inyungu igihugu, bityo bikaba byatumye Captain IBRAHIM TRAORÉ avuga ko uburyo bwiza bwo kuba yakora ibi bintu ari ukugabanya inyubako z'isengero, maze akaba kubaka ibintu bigiye bitandukanye nk'inganda n'ibindi bintu nk'ibyo bidasanzwe. Ibi kandi bigaragaza neza ko kubaka insengero nyinshi kurusha inganda bishobora kuba byagira izindi ngaruka zitandukanye, kudateza imbere ikoranabuhanga n'udushya. Ahantu hafite inganda hakurura abahanga, abashakashatsi, abashoramari, abayobozi n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Benshi batekereza ko icyemezo cya Captain IBRAHIM TRAORÉ gishobora kuba ari icyemezo kibi, nyamara uyu mugabo n'umwe mu bagabo bahanga bari ku mugabane wa Afurika. Ibi byose yabirebyeho maze asanga kubaka insengero ni byiza, ariko kugabanya insengero nabyo bikaba byaba byiza kurushaho. Inyungu y'ibi ngibi ni uko iterambere rya Afurika rigiye kwiyongera
rikiyongera, ikoranabuhanga rikiyongera ndetse n'ubushakashatsi ku mugabane wa Afurika bukiyongera. Kwa gusesagura amafaranga kwa hato na hato kw'abanyafurika bayohereza mu nsengero bikaba byagabanyuka. Uyu mugabo kandi avuga ko ari n'uburyo bwiza ubukoloni bushobora kuba bugiye kugabanyuka mu buryo bwari bwo bwose. Captain Ibrahim Traoré avuga ko kubaka inganda n'insengero ari ibintu byiza, ariko nanone ko agomba kuba imyizerere ivanze no gukora n'ibikorwa nk'ibyo bigiye bitandukanye. Mu myizerere imwe n'imwe benshi bizera ko gutera imbere ku isi kugomba kugenda mu masengesho, aho usanga benshi bararetse akazi kabo, ibikorwa bakoraga umunsi ku munsi ngo bategereje ko Yesu Kristo azagaruka, nyamara bakirengagiza ko kugaruka kwa Yesu Kristo bishobora kuba bizaterwa n'ibikorwa bakora buri munsi. Ibi byose bigutuma isi yose ikomeza kwiheba, ndetse benshi bagatekereza ko ibikorwa biri gukorwa na Captain Ibrahim Traoré ari ibikorwa bishobora kuzatuma badatera imbere umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Abanyamasengesho bakomeje kuvuga ko uyu mugabo byange bikunde akorana n'imbaraga z'abadayimoni, aho benshi bakomeje kugira bati nta kuntu perezida yabuza kubaka insengero. Gusa uyu mugabo mu itangazo rye yagize ati insengero ziri mu gihugu cya Burkina Faso zirahagije, nta mpamvu yo gukomeza twubaka insengero za hato na hato, ahubwo igikorwa kidasanzwe kigomba gukorwa ni ukubaka inganda, bityo iterambere rya Afurika rigakomeza kwiyongera bifatanyije no gusenga. Uyu mugabo ubuhanuzi buri kugaragaza ko ari umwe mu bagabo bashobora kuba bagiye kwicwa vuba. Abanyamasengesho bakomeje kuvuga ko niba agerageje gupfobya iby'insengero ashobora kwicwa vuba, nyamara abahanga mu by'ubukungu bo bemeza ko ubwinshi bw'isengero bushobora kuba bwatera igabanyuka by'ubukungu bw'igihugu bimwe na bimwe, ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Kuri Captain Ibrahim Traoré we yizera ikintu kimwe, yizera ko iterambere ari ryiza, ariko nanone iterambere rifite inyungu, rifite n'icyo rizamarira abantu. Uyu mugabo yakomeje kubwira abamukurikira ko gutera imbere kw'insengero nta kintu bitwaye, ahubwo ko icy'ingenzi ari ugukora ibishoboka byose bagashaka uburyo ki babihuza n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Benshi batangiye kuvuga ko Captain Ibrahim Traoré atakiri kwizera Imana. Uyu yavuze ko umuntu wese uzongera gufatwa ari kubaka urusengero rushyashya azafungwa, ko bagomba kubahiriza amategeko y'igihugu, bityo bikaba byatuma iterambere ry'igihugu rikomeza kwiyongera umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Uyu mugabo kandi akomeje kugaragaza ko iterambere ry'igihugu ari kimwe mu bintu byiza bishobora kuba byaba mu bihugu byose muri rusange. Captain Ibrahim Traoré akomeje kugaragaza ko mu gihe umugabane wa Afurika uri gukora ibishoboka byose ukiyubaka, nta mpamvu kwiyongera kw'insengero ukomeje kwiyongera. Abatavuga n'umwe n'ubutegetsi bwe bakomeza kugaragaza ko uyu mugabo bashaka gutwara abaturage mu buryo bashaka, aho abangaba bari kugira bati ari kugerageza kubereka ko uburyo ashaka gutwaramo ibintu aribwo buryo bigomba kubamo, kandi ntabwo azi neza ko abaturage bagomba kuba mu buryo bifuza kuruta kuba mu buryo we yifuza. Captain Ibrahim Traoré akomeza kugaragaza ingero nyinshi z'abantu bagiye batandukanye, kandi akagaragaza ko uko byagenda ko ariko kose iterambere rya Afurika rigomba kwiyongera. Ese kuri utekereza ko iki cyemezo cyafashwe na Captain Ibrahim Traoré kizagira icyo gihindura ku mugabane wa Afurika, cyangwa n'icyemezo kiri aho ngaho gishobora kuba kitagira icyo gihindura ku mugabane wa Afurika wese muri rusange? Tanga igitekerezo cyo muri comment section, unatubwira uko byumva ku bigendanye n'ibiri kuba ku mugabane wa Afurika umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Reka tuzane mu cyegeranyo cy'ubutaha, aho nk'uko bisanzwe ngiye tuba twabanye uyu musore wa Detu Ingabire akiruka Nyamibwa. Ikaze ku Gitabo TV Rwanda. Aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Aha kandi turamenya byinshi kugendana na politiki, tutibagiye n'imiyoborere y'isi yose muri rusange. Nifuza kumenya byinshi kugendana na politiki n'imiyoborere ya Afurika, nuva udakanze subscribe, like, comment and share kugira tubana mu nkuru zacu za buri munsi nziza kandi zihindura uko sosiyete ifata ibintu byose muri rusange. Stay safe, be blessed, we love you. IGITABO TV Rwanda.